Ikaze nanone mu makuru ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho muri mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko badukurikira muri mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania ndetse n'ibihugu bitandukanye nk'igihugu cya Uganda. Uyu mugabo rero ndibaza yuko abenshi mutaherukaga amakuru ye, yitwa General Laurent Nkunda. Uyu mugabo w'imyaka 58 yavukiye Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru, afite amateka akomeye cyane kuko yarwanye intambara yo guhirika Mobutu Sese Seko Wazobanga ndetse akagira n'uruhare mu ntambara ya kabiri ya Congo yarwaniyemo ibihugu bigera kuri 7. Akaba rero ari umwe mu bagabo bari batinyitse cyane ku rugamba, ndetse kandi yagiye ayobora amatsinda akomeye cyane, batayo zikomeye cyane z'abasirikare bagiye barwana muri izo ntambara ebyiri zombi. Reka mbabwire ko uyu mugabo yaje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru yaje kugenda abigaragaza. Hanyuma rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ubuzima bwe buhagaze bute, byifashe bite bya Laurent Nkunda, uyu musirikare bivugwa ko yavukiye muri Rucuru mu ntara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi ndaza kubabwira ko umunyamakuru, leta ya Kongo biravugwa yuko yafashe akayabo k'amafaranga ijya kugura ibikoresho bya gisirikare, ndetse kandi igiye no kongera imyitozo y'abasirikare. Ikigamijwe rero ngo nuko bagomba kongera kwisubiza ibice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru byamaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23 bita abanzi, ndetse ntibatinya no kuvuga ko umutwe w'iterabwoba gusa. Ariko nubwo bavuga ko umutwe w'iterabwoba, batangiye ibiganiro biri kubahuriza nawo i Doha mu gihugu cya Qatar. Bakomeje ibiganiro bigamije kurebera hamwe uko bahagarika intambara ikomeje kuyogoza ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Goma yarafashwe, Bukavu yarafashwe, ndetse biravuga ko M23 ikomeje gusatura umujyi wa Uvira. Masisi ni ibitero bya hato na hato by'ingabo z'ihuriro rya leta, byiganjemo ibya drone bikomeje kuza kwibasira ibirindiro bya M23. Byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri rusange, tubabwira akayabo k'amafaranga Perezida Felix Tshisekedi yamaze kwemeza kagomba gushorwa mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero umugambi muremure cyane kandi Felix Tshisekedi avuga yuko arangajwe imbere no gushaka ko yavana ubutegetsi mu Rwanda. Ese koko azabishyira mu bikorwa? Ese koko amasezerano u Rwanda ari kujyana na Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagerwaho ubwumvikane? Bivuga yuko Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame bishoboka ko tariki 21 ashobora guhurira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurebera hamwe ibyashyizweho umukono ku mpande zombi, ndetse no kureba hamwe uburyo byatangira gushyirwa mu bikorwa. Reka tugaruke rero kuri ya nkuru yacu ya General Laurent Nkunda, uyu umwe mu basirikare bakomeye cyane, imyaka imaze kurenga 17. Uyu Laurent Nkunda uyoboraga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CNDP, atawe muri yombi ubwo yagerageza kwinjira mu Rwanda anyuze mu karere ka Rubavu. Kugeza ubu urujijo ni rwose ku maherezo y'uyu mugabo. Nkunda yafashwe amaze iminsi agaragaza imbaraga zidasanzwe mu rugamba inyeshyamba ze zarwanagamo n'ingabo za Kongo, ariko aza gukubitwa inshuro n'umutwe uhuriweho n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari ugamije kwambura intwaro ndetse no kumenesha abarwanyi ba FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo w'imyaka 57 i Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru niho bivugwa ko yavukiye. Afite amateka akomeye cyane kuko yarwanye intambara yo guhirika Mobutu ndetse akagira n'uruhare mu ntambara ya kabiri ya Kongo yarwaniyemo ibihugu bigera kuri 7. General Laurent Nkunda yaje kwigomeka ku butegetsi we na brigade 81-83 yayoboraga yiyunga ku yindi mitwe y'abarwanyi bajya mashyamba yo mu gace ka Masisi, aho yaje gushinga umutwe wiswe Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP. Muri 2006 nibwo CNDP yashingiwe muri Kivu y'Amajyaruguru, ari umutwe twara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange. Abawugize bari bayobowe na General Laurent Nkunda, bavugaga ko bararira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri burasirazuba bw'iki gihugu. Bibasirwaga n'abandi baturage batayibonagamo nka bagenzi babo, ku buryo babahigaga bukware bakicwa n'inyamaswa. Ubusanzwe bimwe mu bice bya Kongo cyane mu burasirazuba hatuye abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda badategwa, ku buryo rero uhageze ushobora gukeka ko ari mu Rwanda. Ibi ntibyapfuye kwizana gusa, kuko mu myaka ya mbere y'abakoloni iki gice cyari mu misozi igihumbi, ariko inkubiri yo gushyiraho imipaka isiga ruhambuwe n'abari bahatuye bisanga i Kongo. Aba baturage ntibigeze kandi bishimirwa n'abanyekongo b'umwimerere, batangira kugirirwa nabi inyeshyamba za General Laurent Nkunda ntizahwemye gukozanyaho n'ingabo za Kongo FARDC. Gusa mu ntangiriro za 2007 leta yashatse kugabanya igitutu cy'indwanyi, ishyiraho uburyo bwo kuvanga ingabo bituma abahabwa kuyobora brigade 5 aho kuba 2. Aka gahenge ntikarambye, kuko muri 2007 ingabo za leta zagabye ibitero mu gace ka Masisi zikoresheje kajugujugu.
yo mu bwoko bwa Mai 24 zica abambari ba Rwankunda 80, bituma habaho rero ibiganiro bitatanze umusaruro kuko imirwano yubuye bikaviramo rero ibihumbi by'abaturage guhunga. Mu ijoro ryo ku itariki 22 Mutarama ku isaha ya saa 5 n'igice nibwo General Rwankunda yafashwe ubwo yashakaga guhungira mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda n'iza FARDC zatangaje ko abarwanyi bo basabwe gushyira intwaro hasi. Uyu mugabo yatawe muri yombi bidatinze. General Bosco Ntaganda atangaza ko yamusimbuye ku buyobozi bwa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, ndetse anemera ivangwa ry'ingabo ze n'iza leta. Ni mbere y'uko tariki 23 Werurwe 2009 yashyize umukono ku masezerano y'amahoro na leta ya Congo, bemeranya ko uyu mutwe uhinduka ishyaka rya politiki mu rwego rwo gusaba kurekura imfungwa zayo. Aya masezerano yaje kutubahirizwa bibyara amahari yavutsemo umutwe w'inyeshyamba za mama 23 bisobanura itariki amasezerano yashyiriweho umukono zabayeho mu mwaka wa 2012. Nyuma yo gutabwa muri yombi kwa General Rwankunda, leta ya Congo yifuje koherezwa mu generali, ariko u Rwanda rubyima amatwi bitewe n'uko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha ari hagati y'ibihugu byombi. Ibi byongera ku kuba mu mategeko ya Congo igihano cy'urupfu cyari cyemewe kandi u Rwanda rwaragikuyeho kera. Ibi bigatera impungenge ko uyu mugabo yari kugezwayo akaba yagirwa nabi kugeza ndetse yanakwicwa. General Rwankunda yavugaga ko yakiriye agakiza kandi ajya yambara agapesi kanditseho Rebels for Christ kandi ko ari pasiteri mu idini y'Abadiventiste y'umunsi wa karindwi. 2005 General Rwankunda yarezwe ibyaha bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Rahe mu Buholandi ICC. 2002 yarezwe kuba yaragize uruhare mu iyicwa ry'abantu 60 Kisangani mu guhosha imvururu zari zihari aho, kandi ngo bakanavugamo ko yishemo intumwa ebyiri za Loni zakoraga iperereza. Ibi byose ariko General Rwankunda yabihakanye, avuga ko umuryango mpuzamahanga ntacyo witayeho ku mutekano w'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bicwaga, nk'uko ntacyo bakoze muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda umwaka w'1994. Tariki 26 Werurwe 2010 urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwanzuye ko General Rwankunda ataburanishwa n'inkiko za gisivili zisanzwe kuko inzego za gisirikare zo zamufashe kugeza ubu ntabwo araburanishwa. Iyo urebye imiterere y'ikibazo cya General Rwankunda usanga amaherezo ye ari uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hazajyaho ubuyobozi bushya busimbura ubwa Joseph Kabila Kabange nk'uko babivugaga icyo gihe. Ubu hariho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se bwa nyuma yaho, kuko Rwankunda aracyari muto ku myaka, ati bukaba bwamwifashisha muri icyo gihe ahanini bitewe n'uko yakunze kurangwa na discipline iri ku rwego hejuru. Nubwo muri 2002 ICC igeze gusaba gufata General Nkunda bikaza kwangwa n'ingabo za Loni zibungabunga amahoro muri RDC MONUSCO, ibyo kumushakisha bisa naho byataye agaciro kuko bizwi ko uwo uru rukiko rwiziritseho ruhatana kugeza rumubonye, ariko we ntirwakomeje kumushaka. ICC yashinjaga General Rwankunda ibyaha by'intambara, ihohotera rishingiye ku gitsina no kwinjiza abana mu gisirikare mu myaka 5 yamaze arwanira mu burasirazuba bwa Congo. Kuba urukiko rutakimushakisha ni ikimenyetso cy'uko bishoboka ko nta maraso y'inzirakarengane muri mu ntoki, ku buryo bimuha amahirwe menshi cyane yo kuba yazagira uburyo runaka yisanga mu miyoborere ya Congo yo mu gihe kizaza nk'uko bakomeje kugira bigarukaho. Duce kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mabwire ko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Judith Suminwa Turuka yamenyesheje inteko ishinga amategeko ko muri 2026 guverinoma izashora miliyari 5 na miliyoni 190 z'amadolari y'Amerika mu gisirikare, igipolisi n'izindi nzego z'umutekano. Suminwa yasobanuye ko ingengo y'imari igenerwa inzego z'umutekano ikomeje kongerwa mu rwego rwo kongerera ubushobozi kugira ngo rero zishobore kwisubiza ibice zambuwe n'ihoro rya AFC 23 mu burasirazuba bw'igihugu. Yagize ati leta iyobowe n'umugaba wacu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cyacu aracyashaka kugarura ibice byose by'ubutaka bw'igihugu biri mu maboko y'umwanzi. Biteganijwe ko ayo mafaranga azifashishwa mu gutoza abasirikare n'abandi bakorera mu nzego z'umutekano, kubaha amahugurwa abafasha kuba abanyamwuga, kugura ibikoresho bya gisirikare, kubaka ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse no kuvugurura ibitakigezweho. Muri rusange guverinoma ya RDC yateganyije ko ingengo y'imari yose izakoreshwa muri 2026 ari miliyari 59 na miliyoni 210 z'amafaranga y'abanyekongo, zingana na miliyari 25 ndetse na miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika. Bigaragara kandi ko izindi nzego zizakomeza kuryamira cyane n'umutekano nk'uko byagenze kuva intambara yakaza umurego mu ntangiriro za 2022, kuko nk'ibikorwa remezo, ubuhinzi n'inganda byagenewe miliyari
eshanu na miliyoni 220 z'amadolari. Uburezi bugenerwa miliyari 2 na miliyoni 900 z'amadolari. Ubuzima bugenerwa miliyari 2 na miliyoni 130 z'amadolari. Guverinoma ya RDC isobanura ko nta cyo kizaba mu ishoramari rikorwa mu zindi nzego zitari urw'umutekano bitewe nuko ingengo y'imari yongereweho 16% ugereranyije n'iyu mwaka wa 2025 kuko iyo yari miliyari 22 ndetse na miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abishimangira. Reka rero mbashimire cyane kandi bifurize gukomeza kugira ibihe byiza.